Muthenya barigishi THAA MUGWANJA cia THAA kurakunde thiete na mbere kureithĩria uri ikagitaga gugutariria mbura kuri kirimetha yetu ya NTETO na nkirigira muthenya waku nuthiete na mbere kwagira kunthe kuruthiete na mbere uturaitha uri kagwithire ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi NTETO cia Meru Tv THAA MUGWANJA ikambiria kagitani gaka. Mubunge w'gicigo bunge kia Tigania East Mpuru wa Bori na atongorerie mambura maguchanga mbeca cia kuthondeka kana cia waki bwago ntuwa kurombera shrine ya Mikindori na mambura mara kinyetwo na atongoria kathumba bari atongoria bakidini na atongoria bange kuma guntu mwanya ganthe goroni na ara kulingana na mambura mama watumuniri gutigira ati kwina guntu kwega wa kurombera. Na riboti ino tuthiite na mbere kwa tukirikithagirwa yo ni mwandiki wetu wa NTETO Adams Muturia wa Thirinja urakinya warari mamburani mama. Santu kwa kiumere kuputhirikite ndene kirima kia Mount Marian terecha Mikindori kiri mubango kubakwitha kiuthambe cha kuriria shrine kia thukira giutongoro cha ni mubunge Tigania East Mpuru wa Bori. Mpuru wa Bori wala kuandamanite na bunge kathumba John Kerry ndivendika kuya Agnes Kagure na bunge mangi kathumba amona MCS ba county ya Meru ibethirite bakimenera uterurekani na thirikari ro Azimio kuma na marira bethirite bakirita tene wobombera kwitha bagichinda kire kithurano kinene kithuru abunge baba tongorete ni John Kerry ndivendika kuya Agnes Kagure na bangi baba ingi bakiwa Azimio ngitoro bena jona nekaba kwenda kwithira kiangara tene thikara William Samoei Ruto. Azimio irenda kura cia Ruto ichokero rengo talwa ibo kwa nawe abwe ibo kwa nawe amboli renge Azimio renda kura cia Ruto na cia Raila ichokero talwa kwa nawe loi ibo kwa nawe loi wangapi wamekataa kwa mkono nione kwa mkono wamesema hawataki mambo ya kurundia kuhesabu kura inahesabiwa na akatangaza rais ni mmoja William Samoei na mdogo yake anaitwa Bwana Rigathi Gachagua. Serikali iko imara, mambo ya siasa iliisha. Saa hizi tunapanga ile njia ambayo tutakuja kufanya maendeleo kwa ile manifesto tuliwaambia. Hata mimi mbunge wa Jubilee nimesema siasa imeisha. Na juzi nimeona jamaa mmoja anaitwa Kioni akipiga makelele. Sijui kura iliibiwa sio kulienda. Ile ni maoni yake. Ile sio msimamo wa Jubilee wala msimamo wa wabunge wa Jubilee. Yeye aliomba kura akakosa. Sisi tulichaguliwa kama wabunge na chama ya Jubilee na tunaunga serikali mkono. Mtu yeyote anatetesi na uchaguzi wa 2022 aende achukue form 34A 1046 na mia kadhaa, achukue calculator, aketi chini, afanye tarakimu, asituletee kelele kwa sababu hesabu tunajua ziliwashinda. Hao wakukuja kutuambia ile inaitwa cherera mathematics. Simuliziona vipindi kule kwa TV. Kaite ene okuwa bunge bandi mombeja kwithira bakithetera rwangiro kurungamirithiro na miankacha ro MBC bakiwa kuma MBC turakumba kwithira kibwithira no te kithano kingi momba kwitha kibwithira njira weru no ma yake uraba wite MBC no mbere kwithira kibwithia bwaga kuba ati kura chithirira kumba kwithira kiringiro kirigituo akachukua election laws za Kenya, akachukua regulation za IEBC, kisha akachukua ruling ya mheshimiwa Maraga ya 2017 na akasema hiyo ndio itakuwa template ya kufanya uchaguzi. Hiyo template ndio ilisema kwamba kura watu wakipiga laini, wapige foleni hapa Mikindori, waende waweke kura yao kwa sanduku, ihesabiwe, itangazwe, hiyo kura imeisha. Hawa ambao wanaleta tetesi za Bomas hakukuwa na uchaguzi wowote. Uamuzi wa Kenya ulifanywa na mwananchi akiwa kwa polling center yake, kura ikaishia hapo. Na jopo kazi ambayo itaweza kufumbulia wananchi wa taifa hili waweze kuelewa yale ambayo yalifanyika pale, ili mwaka wa 2027 mtu akiomba kura akishindwa
anajua mahali ambapo anafaa kuenda. Kaite no kona ndivindika kuya nombete kwithakira bangavana kaunti ya Meru kawira Mwangaza kwithira kitania ngwina atongore bangi ora rombete kwithira kwina ukiria kaunti ya Meru kenda kaunti ya Meru mba kwithira gitana mbere ora kubatiri. Naye mama gavana weke tu afunguke macho kidogo, aone mambo mengine, kuwe na hekima pale. Tukumbuke kwamba lazima atakuwa na watu wanaitwa checks and balances, ndio wanaitwa MCA, wapewe heshima zao. Nao MCA wanaelewa kazi yao. Mutheburi abona mporo wa buri ombecha kwithira gitumire Amerika thomba te kuri ntuku erwari ya tariki 22 mweri na Januari mwaka 2023 ata kwamba kwithira gitekire na kuritororo bwawe ntuku ombecha kwithira kiurio ntubona kwamba kwithira kinenkanerio rorio bo Meru gusokera yabako mbarira mbere lewa kirego kinamia monki larele nare yabako ate keregoro yumetegoro mundu wenda rumere batere weto naruma muskabu weto rojoro regoro rukale dani no mesiawe aga anto batoroka amen bugwanda bo temurume batere temurume bas ngoviria kiripoti na Meru TV kumatiga nembe tanda msimoturia wa Thirenja Iboega Adams Muture wa Thirenja no ntubari botienu na njira enkatha kagitani waku nio kamite ya bunge ya Senate konenie ugaruruku bwa thirikari cia matura nethirwe kirionga county ya Meru muthenya wa igoro kengo urikana ma MCA ba county ino ya Meru kengo bakaina mbere kuabakia raithagirie kuona tekewa kwina ngwatino katika governor na ma MCA baba inde twira ciithiritwe ikina mbere kwigikuyagirwa ni ma MCA wana kuringana na ndiki beto ba NTETO ibethiritwe bakiarirwe ikamitino raithiritwe kiwe kiriunga kagita na kagita aga county ya Meru kengo koreithiria uthina mbere na kinya ngwatino ya tongoria baba Frank Munene no winacio Tuguiteta na mbere na guchua ntairere kareta thiria ja katika MCAs na gavana county ya Meru riu senators batithiritwe bakinogoka thiria citionekene kamite gutigira witi na mbere ni bugwita na mbere mature ne kuma gikarone ga senate bagikinya ikarone bya bunge county assembly ya Meru muthenya jwa narua gutigira ne bagukaranthi gikarone MCAs na kwaraniria nabo. Ara senators baugite ni bethiritwe bagitirimana kinya na gavana wa county Meru Faith Kawira Mwangaza oroba menyithitwe ari tayari kwithirwa agikame chemenyo kathumba na MCAs gutigira ni bakwithirwa bari na thiri ni kenda bagaita ngugi. Felt it would be good to also pass through Meru as neighbors to see how they are proceeding after the matter before Senate on impeachment. The mandate of Senate is to represent counties, and this mandate allows that intergovernmental cooperation and consultation for better functioning of counties. So yesterday we met with the governor, and we just wanted to hear how she is working with the county assembly, and we are happy to report that the governor says she's ready. She is planning for meetings with county assemblies. They want to move on and work together. The county assembly members have been out of Meru, and they're just coming back, and the plan is that they can sit together and start planning how to work together. Nkuruki senators bagitana mbere na baugite kinyanyu meabona gukaranthi na MCAs ne baugite bari tayari kuthira bagikaranira nthi na gavana Faith Kawira Mwangaza gutigira thirije bakwenda gwitangu gikonekana. Today we then scheduled a meeting with the county assembly members, and I would like to report again the county assembly members are willing to sit and discuss with the executive, because good service delivery requires that we recognize both the role of the executive and the role of county assembly members as elected representatives of the people, and to ensure that they are working together to achieve the kind of development that they were elected
to advocate and elected to implement on the part of the executive. In short, we look forward to the consultations happening well, and I believe in the next few weeks we will see a more cooperative kind of relationship between the executive of Meru and the county assembly, and we wish them the very best. Nonto burabari reto kinyane speaker county ya Meru Ayubu Bundi Solomoni uraugeta bageta nambera na gweka ndwalia eguru yonto bubu. We have really talked, and we have also agreed that we keep on talking so that we can be able to bring the executive and the assembly together for working together, and also to ensure that the people of Meru really benefits for the next remaining 4.5 years as they expected when they elected the leaders that they have elected. Kuume karone bya bunge county assembly Meru town nene Meru kishigo bunge North Imenti nke reporter Meru TV Mbeta Frank Munene. Ibwega Frank Munene nontu riboti nuranjira enkatha no arera ne okuringana riboti ira yethiritwe kirutwa na ati kana gakaije ikethiritwe gakiurira utwini wa mira na arantere shegembe ntubura ende aciari bethiritwe bakiromba gutira ati bakugwatira anabago na muno nkuruki thirikari kinyayo nethiritwe kiurwa gutira ati ni kureithiria muno mashibo nini ba mashibo na atongoria barabange gutira ati boshwana na anababa na kuona bonde bochoka shukuru kagitania kama shukuru methiritwe makethirwa makirugurawa. Mwandiki wetu wa NTETO Mukiri wa Nkunja nwewe na riboti ino. Ondundurian na usonkoni nebona netekana kaeye mno mwirio yombe ne kati nyuma na mno kiremugana yo munene anabayeye ne babata ya skuru na kosunkumanye biashara ne semiram amwen na kinyabange kwethera besunkumanye kirenda wa sekulebia rirane boya kuwata mwana omoye njara na kumoni njira era ya kuthiata tauraka na kakale kethaira kakelwelo no tukinya muongo ne yokaria kaboletwa ni kana kaka kaeye rirane boya kuwata mwana omoye njara na kumoni njira era ya kuthiata tauraka na kakale kethaira kakelwelo no tukinya muongo ne yokaria kaboletwa ni kana kaka kaeye na kinya kire skuru na wati otiero akwanu njirera nje ya kuthiata itwa thithitie sabe na tuona mostly boy child in Igembe sub counties ana bauba drop school na inya sana upon I school enrollment by the time bakuthiria class 8 balithira bali ana bakai no tubara wainge for example area to baba ingi bombete convention ke saindie utwemera sana at a age of 11, 15. Long time, mwana omware akwithirwo ari very empowered, lakini mwana omweze ataritana ku handle kana gukaraniria na mwari uri empowered. Ongoria mwanya kuma mwirio yembe bakiaria ne bakwa kwena itomike wekera mwana wa mweye kelokia ko mwa intabira bya muweria oreu tabikibiki guo kana mbesa inde abati kwethira akionwa njira ya sureria wewe ngwa kiombe na kirake batere ne kwanania anabonde urethira no mware kana wa muthaka mwana ora agia atwika empowered in fact ira omba utetheka dynamic ya empower antu not the best nguruginya kwa antu mbesa ngurugia kubangu ngurugia kubaki na bikibiki kwata mwana wa mwije sambamba betania na mwana wa mware kenda ethira during school system ana babonda bakethira bali na achievement inganene tutikenda twina kind of gender stereotype munani bakuromba atongoria barabange na kinya kire county iringe no mwana omweye athirete akinyelo kire miongo yonde bombe kwethera ne bakunura ritho na kuona untubo boya na batire mwana omware to wenko wekirwa rira bakiromba kinya makanisene mesie na kinya kire masibo bombe kwethera betumeria nkuma ya ukire mwana omweye na batire atoti wa nyuma ndukira nkumba kuromba nkiromba leaders bangi ba the counties bekire ana baka mboi kamboi nikenda komba ukira pareke kwethera betia wa nyuma ikamukana kamwali our churches, our area chiefs, assistant chiefs, landmark ya kuona boy child has not been endangered, boy child has not been neglected. Nkiripotera Meru TV nde mwirio yombe mbeta
Mukiri Onkonja. Ibwega mukiri wa Ngonja nuntu wa ribotino na bwasheri na kariban tora ya Ntirimiti ibethiritwe bakibu mageria gukungwira mumpumi kana gumbani bwa mwana wa ntura ino wetwa Bese Kanana. Mwana uyu ethiritwe akithomithagua na kariban tora ino na nethiritwe akirutha bwega muno kigerioni kana umwe wa ana bara bethiritwe akirutha bwega kigerioni ya KCSE kira kithia na mbere kwikire kagirwo ntugo inka inkurukwara kuringana akaribaba bethiritwe bakionaniria nkena ciago bakiuga ati benda gumati mwana uyu akethirwa akiendelea bwega na agatuika muntu wa baita kana wa gitumi kere muturire uyu mwandiki wetu wa NTETO gakiwa Mutegi no guturingana cio. Kwira wa mwana wa mwingine kyo gitumia turiba Ntirimiti bothoranite amwe na gikeno kinene nyumya murito Bese Kanana kwa tai minus ona kwithirwa umete muci utakwiyumba igikeno kwi mwana wetu Bese uri okaraga mitaene batwe atwirite murungu ibwega na gikeno gikinene no ntubwa mwana uria arathithirio bwega itukurukirite challenge nyingi sana. Na kinya riria athiririe class 8 ndari no ritobo muikia skuru endi ndombere gutethua i-community ou na ambassador kuma kiri ndikiri na nandi narombere kuthithia kigerio kiawe tukurukirite mantu ja marito ja manene tukiacura akaora tukauga tumuikie igita rimwe ria kinya nya ndathire inya lakini ndera murungu antongerie ikyo kyo tumenya mucokire nkatho ntuku ya narua risoti tutire ici tutirerigirite ati mwana no aumentirimithi wina kala mutane woni kwira murungu ibwega ntubo mwana oko wana bakwa kuringana thine ra thomete nio tiga kwira murungu tu ibwega utionge mbomba kuga bakiaria turiba bibogete bethiritwe bagitetheria Bese kuthoma kuma primary no ntocheri bake bate kuyumba arabara rutaga harambe na amukuyuriria mbacere kumubicini bwa MP birindikire background ye mwana ojo irare pua buru mweshimiwa yetu rindikiri no oratutethairia kambasari tukomba kutethia mwana kithomone mwana thine ri aririte mitaene kinya thai yani batwa tukurigara bungwa tona tukera murungu ibwega gintu kira tomba ko make ingwataniro tuone kana withwe mwitonga tukate thunya ni tonga endi batu turitonga tu endi nabyo bitutethairie gotonga bau kenda tumba mantu jau jange jonthe ende ne romba kiria cheri bange kwirutanagiria na gutethagiria na barabata kwiyumba na ibabo gicukuru atongeria betu ana jaba bachiari baba ni achiari bakalite kumbumete misingine itinainya bonge no nkatho gucokeria anene betu chabere ndikiri na tethetie Bese mono ninya ntora mutethaia te athire form 4 akarau no tukorombo kairi nonto yara kwenda manto ja kwenda kuthithia cha future we na murikane amwikiange kende